sawan ilmake irregal kefatan yoliwara garma Arka Pune Shama Bali Gala
የተዘጋጁት ሰዎች ሁሉ ቁጥጥር ስር ይሆን። አይ ጎድ ይገላ ወዲያ እንጀራ ህዝብ ይኑረት ያካስቴ ህዝብ ይገኛ ኑቢቴ ወዲያ ከኒሳ ከለጀሬ እነኚህ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ቁጥጥር ስር ውለው ከጀርባቸው ያሉ ሰዎች ይጣሉ። ወዲያ ጀሬ የሮዳር በእግር ሲጫቆበቸንያ ሀስቢ ብዲና የዳዳሻ ዲና ከኛ ወጀትያ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሁም ጠባብ አስተሳሰብ ያለባቸው ሰዎች ከነዚህ ግን ግንባር ቀደሙ አብዲ መሐመድ ዩሱፍ ይባላል። አብዲ መሐመድ ዩሱፍ? ይህ ሰውዬ ቀዲጃ ጎበዜ፣ ይህ ሰውዬ የገባበት ገደል ገብታችሁ በፍጥነት አምጡ። አብዲ መሐመድ ዩሱፍ የሚባል ሰውዬው ከወጣቶች የሚያነሳ የሚጫወት እሱ ነው ማለት። ወጣት ህዝቡን የሚያስነሳብን እሱ ማለት ነው። አዎ እሱ ታስረናል። ድምፁ ከየት እንደሚሰማ እኔ አላውቅም። አሁንኑ የሐረሪ ጣቢያ ከየት እንደሚተላለፍ አጣሩ። ይሄንን ሰውዬ እሳት mootummaan keenya siif waajjira aadaa fi turizimii oromiyaa keessa iddoo olaanaa siif kennee hoogganaa akkati taatu barbaada. Aangoon keessan, taayitaan keessan, haqa saba kiyyaa naan caala. Ammallee yaada kee kana jijjiirra jechuudha. Gonkumaa bara dargiis bara ammaas kana sitti gonkumaa yaada kee hin jijjiiru. Karaa irra deemaa jirtu kun yoo si baasa itti buufi. Jaalaan beeku hundi asi. Ramesh.
Ani garuu dhugaa saba koo inni jedhe kun dhuguma natti fakkaata. Dhugaa saba koo? Waan jechaatu beektaa? Beeka. Waan osoo dhagee maal akkasoo beektaa? Isa dhiisi abbaan fedhe yoo dhagee ani murteessa isinis murteeffadha. Dubbiin dubbachaatu kun. Sagantaa kitaaba